Атактуу саясатчылардын саясаттагы жолу гана эмес, алардын балалыгы, жаштыгы да коомдо кызыгуу жаратат. Ал эми аны ошол саясатчынын энесинен артык эч ким билбесе керек. Биз бул жолу Базар Коргон районунун Акман айылына барып, бүгүн камакта отурган саясатчы, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин апасы 91 жаштагы Тилла эне менен баарлашып кайттык. Бала кезинде Өмүрбек байке кандай эле, келечегин кандай элестетер элеңиз? Ошо маалымда элестеп атканда эле балдар менен көчөгө ойнотчу эместер кыяла. Балдарды бәрини şu жака эшиктин алдына алып келип, ошолор минеп ойнотуп ошону таба берчү эле да. Анан андай немеси жок болчу. Көчөгө барган алат. Анан окууга барды, окууга баргандан кийин жакшы 5 окуду. Birden баштап эле. Анан атасы чогулушка барсам да пүрүзүмгө чыгарат экен. Балаңыз 5 менен окуйт деп. Дароо деле бир деле 5 алып келди, анан сүйүнүп кел. Ошо боюнча бүткүчө 5 алып жүрдү да. Окуудан жакшы болуп. Анан окууга неметип калды. Анан кечеси отуруп анан атасы айтты, сен окууга кетип бартасың балам. Физиканы коюп туруп эле сот менен немегел докторго окуй турган элең деди. Десе мен ага көңүлүм жок ата, мен физикага көңүлдүмүн. Физиканы эле окуйм деди да. Ошо менен өзү барып окуп, өзү өтүп, бу пул салгылайам деп, ошол жакта иштеп өзү пул таап, пул таап жүрөт деп биз эмеле неметпей, анан аякты эмеле 5-5тен бүтүп келди. 5-5тен бүтүп келгенден анан бу жерге окууну бүтүп келди, окууну бүтүп келгенден анан сыртынан эле неме кылышан ошо иштеген жеринен мугалим калыптыр. А дегенде эле неме болуп кетти, пакта терим болуп кетти. Пакта терим болуп кетти эле, анан балдарды пактага айдап неме кылыптыр. Неме аял киши аким эле немеди, Базар Коргондо. Пактадан келгенден кийин балдарды пактага барбасын деп, ошо бала чагынан эле чыгартты да коркпой чоңдорду. Андай болбойт, эмне ошо кылсам болбойт апа андай. Мен айтам деп ошентти. Анан бир күнү эшикте отурсам, ошо аким аял келип калды машина менен. Аны учурашып да неме кылып калды. Башта балам келет деп турган. Мындай андай десе неме кылбагам деп. Билем мен акылым өзүмдө дедим. Үйгө алып келген теминтип неме кылсам мен эми Kelkotçu kampirde beni her jaka nemetip gördü da gavurip. Balam dedim ben kızımday nemekesin. Emi sen tüyleyiveren senden giyin ben tüyleyin dedim. Sen gavuna dağıl var. Devenen tüyledi. Tüyleyip balanız go jakşı buna eldin planını tolturbay. Baldarda okuğa aparıvağanı çatak boldu. Anan keyin her daim çoğuluşta meni neme payga teyip durap deydi. Anan oşunda meni uruşmasın. Siz aytıp koyun deydi. Jakşı ayttın aytıver balam dedim. Jakşı ayttın aytıver, ana men jıyıntığında aytam dedim. Anan aytıp Hükümettim jamgırga kalbay tolgonda olat ele mundaylar. Men aytıver dedim, ayttım. Aytgandan keyin bu yakta karap durup ana. Yeriniz kenger eken. Neme kılıp ekinçiden tam salı beren bir aydan içinde ele de men aldap atpay var. Anam narjağını aytpayın. Ana men ayttım, biz peşine termeni okat kılgan adam balam. Biz anday şu peşine termeni okat. Birinci tam gayamele tüyüne özledim. Altı kömünet kılıp baldar atası tam sal bergen bat, kelli dormay. Bolat peşine terdi, anday bir önüke çatağı yok. Ana ayal aytı bolgandan keyin ana men ayttım ana.
Hazır kança içken bal emes dedim al. Akıllı girip kalgan okunu biti özü bilet dedim. Bunu kıl balam desem, bunu kıl desem kılbayt dedim. Köyünün gelmegen derbelen aytasın de. Oşantıva gittim. Bunday kılbay, kılıp hazır çoğuluş diyem oturat, çoğuluş diyem şu beni neme kılat dedi. Oşantı dedim, beni alaya çoğuluşun var, benim işim yok dedim. Balangday nemeni senem day sunun ağışına kara iş kılış gerek dedim. Alam okunu bitip gelgenden giyin. Okunayan pitgönü var balam dedim. İş göndömdüğüne kara iş yaparsan balvay bu senem. Senem balan kızın vardır. Akım oldum da öyle andayım da sen ben balam özü çoğayıp kalgan ben aytalmayın dedim. Özü es akılına girip kalgan. Özü biletti. Yani taza beni neme kılıp gördüğünem bol boldu. Giyin barıp, çoğuluş kılıp neme tiptir. Sel saatler kaytıptır. Sel saat özüzge karaştı bile geliveytti. Aldan atılan kampireme sekeyen aldan bardığı deyitmiş. Muğalımlar yel derenen giyin. Kaçar o şu küzdeki şeylerdi de yel der. Elge işecek kanısını şaylata gerek de balama. Elge işecek basa altımattan şaylavat. El sen bol devesen bede korkçu bolalbaytın. Böjör aytkandan kaytpas münözü bala kezde ele var bele? Oşonun aytgan degen bolçulu balam. Kaynem balık kaynemem tilim tük turçulu. Unçuk bağlı atasıyam menem. Kaynem bolğandan ki menem mine dem oşon aytgan degen boluptu. Oşondele bul bu yakan oşondele bilçeledi. Anda bir yerin orup batık etpatkında bir yerin orudu degenden ul doktor bola turgan eken. Doktor kılamında atası oşonteledi. Anan doktor azı köyünü жоқ eken de. Başka ballarыңыздан Өмүрбек байке эмнеси менен айырмаланып турчу эле? Başka baldarımdan bul oşo kitap okup, mına şu kitap tabaktan geletganda çomkanı koyar, üstadın üstüne koyar, men okat tayar olsa iş geledi. Anan o dere koyup algandan dere ödül açıp, çekiniptir böyle kiyimin iliptir, oşo okut ele. Oşo okugan boyunca tününde hem okuyt, okat versen içpeyt de. Bunday kılıp. Oşonda içse içip alatılı içmese yok. Başka baldarım işteten içip, nemezsen neme olatılı. Al oşo kiçinesindeki mücöz eken. Akam geleytat bunday, akam geleytat onday da baldarım. Sırkarım bilçeli de. Өмүрбек байкенин атасы тууралуу айтып берсеңиз. Tasıyam жақшы қарапайым тәкті тікті жолбас қазының неверелер болып та бұлар. Atası tuğruma tuğrele. Buna şu muğalım direktiller gelip kenet sıratıyla şu yerde. Erten kamatçıya gelip kantağız deyip. Reisler gelip kenet sıratıyla. Oşonun aytkanı menen kılıp. Tuğruma tuğru iştegen yakşı kişi otçu. Buna şu atasını hem tartkan. Neme atası çoğun bolalvadı kalkozda. Neme zapkoz, zupkozda neme olup işte birdi. Toğğa çıkıp maydaşıyla işte girdi. Kalkoz yol pakta suğar vardı da. Кара жумушка кандай эле? Mektepke oşo bir bıçanga, 4 yıl bıçanga apartır toğğa. Anam bıçanga aparsa bayakı muğalında aytıp gelişi. Demek bıçandı kölenke kılvalı böyle o şerde kitap okuyuver etken de. Başka ballar çok oltat eken. Bıçandı. Kölenke kılı oturvalı kitap okuyuver etken. Baldardı camanı üretip senem çoğultpaysın mı dese
çoğultamam, çoğultmayman debey, balağınız de oşantip elittirdi. Anam, balda, men emes baldaryam çoğultmaya koyam deptir. Kara jumuşkan çemet boçu bala. Сиз жасаган кайсы тамакты өзгөчө жакшы көрүп жечү? Men jatagandı, mantıны jakşı görçelenen, kamır poloğundu, sen kılgan, kamır poloğun jakşapa deyiverçeledi. Anane mayda kılıp, toğuktun göşünü 2 gün, 3 gün tuzdaptır oşanı. Oşanı jakşı görgen o katını. Neme oğanan şorbonan ça görçemetele. Anan kurmanı jakşı görçele. Мүнөзү, бой келбети жагынан Өмүрбек байке кимге окшош? Сизгеби же атасынабы? Ул balam maňa okşaş. Boýam orta boýlu maňa okşaş. Anan giyin berke baldarym atasyna okşamanday dalili çöktü. O kiçine kızım var, oşalamış atasına okşaş munanday. Dalili muna yeşke aran batçeledi atası. Bul ömşek maňa day apaňy tartyp kalgansynda ökö çalaty berçele. Мектепте жакшы окуган активдүү балдарды кыздар жакшы көрөт эмеспи? Өмүрбек байкени дагы жакшы көргөн кыздар көп беле? Kızlar menen oturbayt eken mektepke. Eje balaňyzy koyun, kızlar bir bala bir kız kılıp oturguzabız da ırkty buzdu dep. Bol ömründe kızlar menen oturbadı mektepte. Anana sırkarım bilip kalışı olara mun çıkpay bir partanı berip koyup girişti. Mugallimleri, bitkiçe. Kızlar tonu jaman görçele da şu bala. Üyge kızlar gilem taktırganı kızlar geçen bunu minege ap geldin. Neçi gün jüret getir bunu deyiverçele. Uğup kaldı da men korkçelem. Kızlar tonu jaman gör oşa gel ketkiçe kirveyem koyat. Emi kızların jakşı görüp, çoň ayganda dele neme kılbadı. Anan em okunu bitip geldin, em alışın gerek desen, on çıkpay koyçele şaşılışemez dep. Anan oşan şaşpay aldı daran keyin okunu bitip Jallavatka işke turgandan keyin kızlar özü gele başladı üyge. Anan kızlar Maylusaydan gelet, Oş'tan bir kız gelet, Şaktı'dan bir kız gelet. Anan 3 kızdım birinden şu Maylusayda kızdı. Tüzükte görüp kaldım da. Anan desem ben balamı göz bir kömünete jatawızım aytkanga tuğra geldi de. Balam, uşuntuyla kızlardan iş var mı? Kızlar gelet. Desem ayttı. Apa dedi, o kızlar da üyge kirgizbegin dedi. Ondan keyin Moskova gitti işke. Moskova gitkenden keyin küzde gelip ayttı. Apa dedi, ne biz iştegen iş bileyle neme tarkaydı keyin dedi. Sen ben o yerden gelgiçe bari bir görüp geçeyin. Bir yaktan. Çolpanbay sal bir etti ağı. Ayakta ben özüm tosu olamın dedi. Desem eneme atası ötüp ketken boçudu. Emi egin tiginler bari mekalar pişip kaldı. Cempem gem tartış gerek depinde. Desem enen cini gelip loşan ayıpaya koysam. Ondan mekan nimet oturuver dedi de. Loşan ele ayıttı. Yani loşaktan Aygül oşaktan taaptırdı. Уулуңуз саясаттын ысык суугун аябай эле көрдү. Саясатка жаңыдан аттанганда балаңызга эмне деп кеңеш айттыңыз эле? Ben жаңа ne attanganda etiyat bol balam. Çoňlardan. Bärile ayırga barganda tunçele birinci deputat bolganda aýtdym da. Bärile gazetdi betine koyup uktap geliveret eken. Senem ele bararın men ele iliktirdi azayt. Altın kendi surma kendi mine kılasın mine kısa şoğusun. Oşalarda ol böyle neme kılıverler özünü desem. El çaylagandan keyin apa senem
teskeri jakta aytpagın apam bolsaňan dedi. El şaýlaganden jaman görebi, jakşy görebi men aýta berem dedi. El oşon üçin şaýlagan dedi. Uktap geliberse anyň ne paýdasy bar? Oşony aýtkanga el şaýlagan. Dep balam oşon diýenden uýalyp men ekinçi aýtpay goýdum balam. 21-августта Өмүрбек Чиркешовичтин иши жогорку сотто кайра каралган жатат. Уулуңуз акталып чыгат деген үмүтүңүз барбы? Эми Куда кааласа çıgat ele defterim hem bitkendir balam. Bekerden beker yatar. Keçeginde çıgat da oturdum öyle ben. 16'sında. Bunda Nemet Bedan da Allah yol versin emi. Mine otayan bitti balam. Bekerden beker yatsa. Çıgat da öyle oturam ümit kılıp günde tip. Bunu hem 10 gün koyvay daha ne narara kacıldırıp koydur kara balama. Ortasına 10 gün. Fitbege minesi var ile. Belanıkı tayin boldurat da. Hani moynuna koyatan bir belası bolbosu. Камакта отуруп кыйналбай, президенттен ырайым сурап, эркиндикке чыга бербейби деген ойлор болобу сизде? Bolboyt bala. Bolboyt. Bunu yegen eken dağı oşan için keçirinsin onu bilgen eken deyit de balam. Onu şu aktığına, oşançılık kılgandan gün aktığına yetip algan jakşı. Öyle işte. Ananı bilmegenler aytat da, mana o yegenler ateken. Onan da dep çıktı deyit. Bu tımırlarla aytat balam. Apatı keçirim sıratın devam et işte. Paşa'da. Paşa keçirim verevi. Paşa'dan sıra baş gerek alı. Bolttir şaylanganda el jakşa, karapayım el jakşa balam. İşi bitti bana ayağı öz götü algandan gün karapayım el jaman. Eldin gavini alış gerek. El menen el, jurtun menen jurt bolasın. Elin menen elinçe, jurtun menen jurtunça dep. Hudaýym Allah al kulum desin. Al kulum desin. Men keçeginde baya tuğulgan gününde çıgat dep. Kamınıp keçeginde dağı çıgat dep. Emet digeler. Балаңызга башка тагдыр, башка жол каалар белеңиz. Hali biri de ayttim balamış. Ulan bu deputatın dele bolboğun işekeyim balam. Böyle iştey oşanın ale jakşılı desem. Apa, oşanısı menen kızık da anan giyin. Apam Murşat deken de öyle. Ver bizele bir yerde yürüvereyli dedi bala. Эркиндикте жүргөн кезинде Өмүрбек байке айылга бат-баттан келип турчу эле, анан келгенде сизге көбүнчө кандай белек ала келчү? Ал келгенде эмнелер тууралуу сүйлөшүп отурасыздар? Koluna girgen bilezik ap gelet, altın şakak ap gelet. Kirgenin berine lap gelet falan. Önce mine gerek de kuruğun ap gelet falan. Geletim iştegende adamlar tolup kalat. Ana şunları getirip çığa uçuraşıp okat tutkandan giyinem eselaylı dep. Esalganı geldim apa de oşan tıpa doğu esal falan. Barganı gelgende aytam sağır menem moniyaktan çıksam moniyaktan gelip o şaktarga bilek içmekten barıp görüp özü çoğuyup tuğulgan yerim şehir. Neme kılat o şaktayam görgüsü gelip barıp gelittir. Çoğun yol menem barıp. Anne o yaka bargangayam bura kolu tiybeyt falan. Oğluluk eşke çoğuluş kılganday tolup kalat bari. İşivallar geletkende. Уулуңузга, кыргыз элине сиздин каалоо тилегиңиз? El jakşı, elden koyup olsun balam. Ben törep koygan, el için törep koygan eken. Eldin gavın süylep, eldin nemet el jakşı. El kolda vatat. Tüzük için el kolda vatat da balam. Özleri kolda, özleri deputat kılıp, özleri nemet hareketli jakşı kıldı, onu yakta iki buzuk için bol boy koydu da balam. Elden koyup olsun, el jakşı. Тиллайне менен маектешип бүткөн соң Акман айылын кыдырып, Өмүрбек Текебаевдин бала кезден бирге өскөн достору, классташтары, убагында мектепте бирге иштеген агай эжекелери менен сүйлөштүк.
Белгилүү саясатчынын бала кыялы, жаш кездеги жоруктары, азыркы тагдыры тууралуу айтып беришти. Мен muğallim edem. Tekrar jogorku mektepten şu bizi ıldıkı mektep kelgen. O şeyde bizde 2 yıl okup kaldık. 9. klasta okup kalıştı. Oşanda biz şu okutup kaldık. Bu balanın kuluk minözü, bu özgüçe kuluk minöz, özünce bir lişnis var şu. Bunday kuluk minözler, bunday lişnisler, bunday adamlar biz 100 yılda tuğurlar, tuğurlar, can kuda bilet. Bu öte mektepte jalan atleşlik okuşu oluşu. Büt okuşularımızın bardığı, kalaverese muğallimlerimizin bardığı oşo balаны sıylap, uzattap, oşo balaya karap tüzünet boşu. Öte ülgülü olçu. Anan öte talap koyçu, tura söylegen, özünün sözü üstüne çıkkan. Oşunday ol bala bizim mektepte жүрген. Anın bütüpkeden institut'a gitti. İnstitut bütüp gelip kaytıp mektepke muğallim olup kaldı. 5. mektepke. Oşanda bana deputatlıklara koyu başlaganda oşo kollektiv, bizim kollektiv, Toktol mektebinin kollektivi. Oşanda ılıyıkı azırkı Teşevay mektebinin kollektivi barıp deputatlıkka göstertkemiz Tekevaev'ti. Mına hem şunca yılda deputat bolup жүрөт. Anın bardığını bileyim ben misal için. Anan dağı men de sıymıklanam şu ola menen sebebi bizim aileden çıkan bala, bizim mektepten çıkan bala, muğallimlerden çıkan bala. Mına hem hazır açıkla aytaylı. Mına biz Tekevaev'tin mıyzam menen yaşap atabız. Tekevaev'tin konstitusiyası devlet açıkla ayta başlaştı. Bardı aytat. Akırkı konstitusiyası kimin konstitusiyası? Bu Tekevaev'tin konstitusiyası dep. Bardı hazır ayta başladı. Ama bundan başka misal için Kırgızistan boyunca oşa bir gana Tekevaev konstitusiyası yazdı. Bu konstitusiyanın oşa atası diye başlaştı. Buna hazır bütün de eldin bardığı, burun bular haligi pressanın bardığı oşa birlikte olganlıktan bolğon deseler de aytıp elge jurtqa bu tur emes göçetip koyuşkan da. Buna hem hazır Tekevaev aktaldı. Tekevaev'in taza ekeni bilindi. Bu gemi ekeni bilindi. Buna Kırgızistan boyunca bardığı pressanın bardığına kayırılıp atışat. Tekevaev'ti çıkargıla, Tekevaev'ti paylanıp kagıla, Tekevaev sizge daha gerek, daha көп iş kılıp beretip, bardığı hazır uşuntуп Tekevaev'ti jogorku birlikte kayırılıp atışat. 21'inde, Ağustos'un 21'inde Kırgızistan boyunca eldin barı kötörülüp, Tekevaev'tin türmeden çıkışına ötte çoğun mayram bolat dep atışat. Elder mayramda tosu bolat dep atat. Paktağa gittik degende, al sumkasında kitapları götürüp açıyordu. Biz hem giyim geçecek yüklerimiz varsa, anı göz geçip kitap bolçu da. Men en kızıkan yerimiz, biz da okuyuz kitap. Okugan köp okuyuz. Men 1 yıl, 2 yıl okusak, 3 yıl okusak esте kalatdı. Anda yaş kezdе pamyat жақсы kalardı. Ha ömköniki daim okugan, 1 ay murda okugan, 1 yıl murda okuganday eske tutar degen жақсы. En kızık yeri ömkön sabakka kirgende birinci, fizika sabagın. Kirgende başlaganda baldardın öz birinci balаны özüne köngül buldurup, oşo balanın 1-2 anekdot aytıp koysa, fizika jönündө, turmuş jönündө kızıktуу эмне көп тайны. Ошолорду мектепте баштаганда эле ошондой болду. Мектепке сабакка киргенде балдар кайерден келдик деп баштаганда анекдот айтып, кызыктырып, күлдүрүп, анан баардык балдардын 5 мүнөт ошол даярдоо сабагын кылат да. Бул өзгөчөлүгү. Өзгөчөсү. Даярдоо сабагын кылганда балдар өздөрү физикага барабыз деген ошондой болот. Ömürke жаштайынан эле мектепте окуп жүргөн мезгилинен баштап балдардан өзгөчө бала болчу. Өзгөчө бала эле мектепте жакшы окуйт эле, өтө тартиптүү эле, тартиптүү, ыймандуу дегендей. Мындай биз балдарга окшоп мындай шоктук кылып, нары жүгүрүп, бери жүгүрүп дегендей андай мындай бекерчилик окшогон немелер анда Ömürкеде жок болчу. Ömürke только ошо сабакта анан кийин анан өзөр болчу Ömürke. Өтө. Ушундай неме түшүнүп бар эле. Немелерди мектеп окуучуларына мындай чач койдурбайт эле. Мектепте. Союздун маалында чач койдурбай, мугалимдер чачыңарды алдыргыла деп кыскартып ал убакта көкүл деп коет эле. Ошондой койдурбайт эле да. Анан Ömürke ошо
şu 6 класс болса керек. Ошондо чач коет эле 6-7 класста чач коюп анан кийин бир класс жетекчибиз бар эле. Анан раматылык ал киши да өтүп кетти. Анан Өмүрбек чачың алдыр десе Өмүрбек көнбөйт да, чачын алдырбайт. Анан эсиме кетпейт, акыры анан эки окуучуга эки колуна карматып туруп чачын алдырат. Мектепте агай өзү алган да. Балдар колуна кармап турат. Өмүрбек болсо жин деп bizde klasstaşlar ben çıkkınçılar деп. Çesine gitmedi şimdi. 10 yıl birge okuduk. Bir yolda kızlar men oturbaydı. Taң karıştı jeri. Kızlar men takır uruşup bolsa dagı, mugallimler men uruşup bolsa dagı oturbaydı эле. Aytkandan kaytpaydı эле. Kırgızstanda hakikattın joktuğu şu ömkeni kamagandan kийин мындай далилде desek болот da. Dalildendi. Ömke çındıktı kamaştı da bular, çındıktı. Biйлик, иштин бардыгы бийликте да, мына эл бийлиги дейбиз, сот бийлиги дейбиз. Бирок бийлик баары бийликтин кылат экен. Текебаев деген бул тарых, бул Кудай кааласа алтын тамга менен жазыла турган адам. Аны биз барктабай атабыз. Анан кийин ошо баягы агай айткандай Текебаевтай адамдар 100 жылда bir törülse törülөт, törülбөсө Kuday biledi anı. Ömürbek 69 yılları biz işe geldik adam keyin Ömürbek'ten keyin bir iş seçip aldık. Yaxşı bala var yemez, kesni yemelerdi. Mektepte daha özün yemelisin gördüler. Tuğralığın, kesniliğin işlerdi. Fazla tarıp şu şerden ilerine yiyor dediler. Yemek çişmek. Makineye bürölerin makinesinde çişmekle ayrıkta. Bunda Çin oynadık onlardan. Өмүрбек ушул биз менен иштеген жылдардан баштап, жаңы эле келген жылдан баштап эле элдин баардыгы мындай өтө сүйүнүп, жаш кылдаган, ак көңүл, мындай жакшы жигит экен, туура жигит экен деп баардыгы мындай мектепте дагы, көчөдө дагы, кайсы жерде болбосо да өзүнүн мындай маданияттуулугун көрсөткөн жакшы жигиттерден болгон. Бирок баардыгы ошо балага сыймыктанып, жакшы немет баарыбыздай көңүл бурат элек. Бирок иште да так, өзүн туура алып жүргөн, балдарга дагы туура мамиле жасаган, элге дагы, коомдук жайларда дагы мындай туурасын сүйлөгөн жакшы, өтө акылдуу, эстүү, жаштарга үлгү боло турган жигиттердин. Бул Өмүрбек ошол эле келген жылдан баштап эле жаңы келгенде эле ошо класс алып, класс менен иштеди 2 жыл. Бирок ошондо да өзүнүн немесин көрсөттү да, баардык жакшы жактарын көрсөтүп, ошондон бери биз 6 жолу жогорку кеңешке депутатка шайладык. Бирок элдин баардыгы ошон башкалар айтат, ушундай неметет эле, иши кылып, бирөөгө бир сом пул бербейт. Бирок ошонун жакшылыгын билип эле баардыгы добуш неме коет элек да эмне. Кызыгып неметкен үчүн биз ушундай балдар керек бизге дейт элек. Дагы деле баардык элдер ушу дагы деле койсо Текебаевди керек болсо 10 жолу да шайлайбыз. Бизге ушундай балдар керек. Ушундай балдар президент болсо экен деген ой тилек бар. Өмүрбек Чиркешевич менен кичинекейибизден бирге чоңоюп, бирге ойноп, бирге жүрдүк. Уй кайтарып, кой кайтарып дегендей. Анан ал кичинекейинде эле өжөр тайманбаган, мындай таамай чындыкты бетке айткан бала болчу. Турникке ойнойт элек, спортту сүйөт эле, чики чабат элек. Анан Нышан Кочкоров, Өскөн Боронбаев ушулар баарыбыз бирге чоңоюп, бирге жүрдүк. Ушул көчөдө ойнойт элек. Ал убакта мындай чаң болчу көчөлөр. Китепти көп окуйт болчу. Жана математиканы жакшы көрөт эле. Анан ушу көбүнчө үйүндө отуруп алып, шатып отуруп алып, китеп окуп отуруп берет болчу. Анан кийин кичинекейибизде ошо мынтык жасап алып, согуш ойнойт элек. Анан ал убакта жезатчы элек. Жезатчы, ошентип ойноп чоңойгонбуз. Ошо Чиркешев Айштабыз өзү мындай китепти көп окуган, өзү колхозчу болгону менен аң сезимдүү, кыйын киши болчу да. Анан Айштабыз үйүндө Ала Тоо журналын подшипкасы ушу үйүндө китеп текчесинде турчу болчу да. Анан кийин ушу Өмүкө дагы ушу атасына окшоп китепти көп окуйт болчу. Бирок ойногондо ойноп биз менен, анан ойнобогондо ушу китеп окуп, ушу көбүнчө эле ушу барсаң эле үйүнө барсаң эле шатыда китеп окуп отурган болот болчу да.
Анан кеттик деп атсак аздан бүтүп коюн, кичине күтүп тур дейт, күтүп турат элек, анан кийин биз менен кайра ойноп кетет болчу. Анан бул жаш балдарга окшоп мындай жалган айтыш, бирөөнү алдаш деген мунун кыялында жок болчу. Анан чын айтат да, же мен барбайм деп ошентип коет болчу. Баргысы келсе күтүп тур, азыр чыгам дейт да. Кичинекейинен бунун кыялы мындай башкача болчу. Өзгөчө мындай чоң адамдай болчу. Анан азыр деле ошо мурдагыдай элебиз, учурашканда сүйлөшүп, ошо жаштык кезде эскерип, өткөндө айылга келгенде айтты эле. Досум ушуну көлмөгө чейин жөө барайлы, дагы Кылыч деген досубуз бар да, ошонун үйүнө барайлы. Мен ушул дөңдөрдө ойногон жерлерди сагындым. Ушундай өтүп көрүп келели деп ошентти эле да. Азыр учурашканда өзүчө отуруп калганда, көбүнчө өзүчө отургузбайт, көбүнчө эле ар кимдер келип үстүнөн басып калат. Анан ошо өткөндө ошол жерде бирге отурдук, ошондо жаштык кезде эскерип. Ошондо айтты да, көлмөгө чейин жөө басып барып келели, жаштык кезде эскерели. Мен ушуну аябай сагындым айылды деп ошентип айткан. Анан эми Кудай кааласа чыгып келсе, ушуну өзү айткан кыялын орундатып, бир сыйра кыдырып, жөө басып келебиз.